Naimbag ka naragsak nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Orlando saan naapudnoan nagan tintay patangatang ay drama itangam sakbay na. Hello mampay ka ni Mary Rose Ramos, Tita Oman from Ilocos Norte, Ana Marie Cuario, ka ni Vic Vergo. Kastiman ti ko na ni Kabsat Orlando. Dear manang biyanang, nabayaga kun abalo. Ngam adda tay gundaway ana boringak isa nagaramak iti adayo nga ubing ngam siya. Kalugaran mi madlang ti balasa nga inalaladak inay aywanak ken rinig rigalwa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ni tatang, sa dino ti papanan nyo? Apaya nakapilis kayo ti kastaunay. Ay, mapanak man nagpasyar nita tersina ni usang anak ka. Ha? Agpasyar? Nakasapsapa ang mapan kayo dyan. Anya nga tiaramidin nyo dyan. Ay na, di mo saludsuday. Malata mapanakaon. Naimbag nga agsapam, usang. Da kayo ma, Tata Orlando. Sa dino ti papanan nyo nakasapsapa. Kung nakapimpintas pa iti kausyo Ay, umayak la agtugtugaw dito yung tersinam. Nagmayat nga interview dito. Kasta aya? Kadawon tata. Awan mo't kiti dakas na Nay, Manong Orlando. Anya der aramidong dito'y tersena ni Husag. Nagsapa ka nga dito. Awan, nita. Agtugtugawak laang ta. Nagpintas unay ti view dito. Ha? Viyaw ko na. Kung nakasango ka makaniusag, Manong Orlando. Basta nagmayat ti view dito, nita. Makapabangar tirik na. Tatang, aping awan pa lang nilulok at sumipngatan. Ungarod anak ka. May saal daw na ni Jetersena ni Manang Usang. Sapay mabisina kun tatang. Alagad umuna kayo namangan kaninanang mo anak ka. Taurayag pa nilulom. Agidan kami to namangan. Sumipngatan, Tata Orlando. Agsarak mo't dito'y tersenak. Awan ka di pa iti plano nga agawid. Ay kahit orayin kan ang agsara sa ato mo't agawin usang. Kasta aya tata. Ay na, arig mo mo't di kasla security guard dito'y tersenak. May sangal daw ka magtugtugaw dito'y sangon. Basta para kin ka usang ko. Bantayan ka. Ha? Anya di ko nam tata? Awan. Agawin akmatan ko nak. Alang Rod. Ingat, Tata Orlando. Apeng ita kailang agawin tatang. Ay kahit inuray ko pa yung na nagrikap ni usang iti tersena na sa akto nagawin. Apay aya, naggigyan kayo ija iti may sangal daw. Anyat inararami jo ija ngay. Ay nagsayahat nga ron tibyaw ija tersena ni usang. Iso akay kayat ko ijay. Anya? Ala, agpulis kay nga rodan, tamangan tayo. Ay, bigat matgaya man. Nay, nakariing kay mo't gaya man tatang. Ala, umay kay agkapin. Tada na po do tapandisal. Ay, katuwan lang araw sila balasang kaw. Agkapiak sa turumwar. Ni apay, papanan nyo man ang tatang. Mapanak man ni Tersina ni usang Ay, anyat gatangan nyo aya tatang. Awan katangag. Mapanak lang agistambay ijay. Tanagmayat tibyaw. Anya? Bakit? Napanan ka din ni tatang. Nagsapa manan ngawan di balay. Ay na, nagsapa nagriing itay. Kat idinal pa sa nagkape, rimwaran, tamapan ka no, gistambay iji tersena ni Usang. Anya? Kanayo na mapanijay Di na pa yan masagong nga ipastor ti dingon na. Siya ako na kanayon ti mangipas-pastor. Alakat ano sa mun alakay. Anya ngay nga rod, tatang mumut. Manipod iti pimusay de dinanang kastamot ng tiyararamido ni tatang. Kunamot lano barong. Naimbag agsapa, musang. Nay, kastama, Tata Orlando.
Nasapa kayo mo't manan nga may dito'y tersenak. Ay, wala. Tapno, kadkadwaan ka. Anya? Ala, Tata Orlando, saan ko akasapulan ti kadwa dito'y tersenak? Takayak mo't tagmay-may sa. May anak kalilaing. Kaya't ko lang, ba't na makikita ka akanayaw? Da kayo lata ang arod, Tata Orlando. No kasta ti kayat yung aramidan. Antinita, inukod ko to'y kalding yaw. Nakabulos ngamin. Ay, anya mo da ito yakaldingan. Kanayon na makabulaos. Italiyo rin bagamin Ang mga numapukaw, sapay nagdakkel. Ay, huwag nga rod Sapay ko na, nga idunar ko da ito, no agkasarman ni tatang yaw. Agkasar. Awan mat nobya na, ante. Lakayan ni tatang. Saan ang mga asawa na dyan? Oh, nga ta. Ada nga min madmadlaw ko kan ni tatang yaw kay kaanakan. Madmadlaw yung Madmadlaw ko, akanayon ijetirsena na ni Usang. Tunggal lumabasak. Ada ijaya naka-istambay. Kan nakapumada pa'y. Naka-rubber shoes sa kanayon. Kan nakataktak iti nakangat-ngataw. Kinunayo pa yan, te. Agyan ni Jayon, manipod itiagsapa, aging kat sumipngag. Pasaray, marabyan pa'y ano na duma. Di na pa'y may pastoran tayo dingon na. Siya, kung ti kanayon ang mga ipaspastor. Ay, amang no, bambantayan na ni Usang kaanakan. Nga ta, ante? Apay, kaya't nga tamat ni usang ni tatang, kat lakayon. Ay, di tayo laam mo Uray lakay, nunalibtak, ay, makabingwit tulad ta, ti kaubingan na nga sawaan na. Ay, sa bagay mat ka di, ante. Pudno, takunayaw. Ay, sila balasang kaw. At naman damagag. Anya tayo, tatang? Anya ti pakaay-aywan niyaw iti may sa alalakay. Apay, tatang! Apay, angkas na tinamdamagan nyo. Kaya't kula amaamuan, anak ko. Tatang, saan nga agpapada, tirik na ti babae? Ngam, no siya, tinakay-aywak idi kan ni Bruno, kat no daytay regalwan nak iti sabong kan prutputas. Kan siyempre, kan runaan ti ugali, tatang. Nasingpot ngamin ti anak yu idi kanyak, iso na awis tirik na. Kasta aya. Ay, alangan raw, tarumwarak bit balasang kaw. Adda mapan ko alaay. Lolo, nangalaan nyo kadagitan nagpipinta sa asabong. Oh, shh, di ka na tagari apaw. Kaya nalakdagita iti arubayan ni Lula Manita. Anya? Pangusaran nyo nga minaya kadagita. Ay, adda pangisagutak apaw. Asus, ni Bruno ba't di masabat kaw? Ay, saan naroon ba nga makita natin sabong nga igam kaw? Paano nyo tatang? Ay, di talaang anak kaw. Ano ti ilumlamang nyo di talikudan nyo? Ay, awan. Nagatilang ti bukod ka uy sa kudkudak. Ay, mapankanta agkudkudak man pa. Ay, nagkatulad aya. Ay, Saus! Apay ngay akas to tinapasama ka dagiti sabong kaw! Naparot matan ti daduma! Ay, Saus! Masunuway din ang parot ka dagiti sabong kaw! Lola Nita! Naibusamad tan dagita sabong iyo. Wala raw! Adda ng parot! Ay, anyamatan! Sapay nagadaw, tinala na! Nuasino mo't atin ang parot! Kat no ni Lolo Orlando tinang parot kadagita, Lola. Anya! Manong Orlando! Ay, apay akas tati ilangam nga imasidag kanyak nita. Apay ngay apinarot mo dagiti mula ka sabsabong! Ay na, pasensya ka na ading nita, ta saan ko anay pakada. Awan kamot nga minili balay mo iday. Sana rumbang tinaramid mo, Manong! Ipakadang kumapay mo't angay mo na! Sabay pinarot mo mo't! Ay, pasensya ka na ading kaw. Sana na maulay.
Pasensya ka mutan. Ngam no maibapan iti sabsabong ko. Ay, sumabali ti riknak, manong! Ante, siya akong tagkidaw iti pamakawan, gapu iti naramid ni tatang iti kalabas. Bagbagaan ni tatang yu, Bruno. Sana rumpan ti naramid na. Di nan samot ang muter aramidon nan gapu iti dadya nga usang. Di lagbain, kundi sagot iti sabsabong, ngam tinakaw na matlagayam. Ay, sayang jay inay aywa na kasabsabong ko. Yala anak tuman iti bunga jay mula tayo asama anak kao. Ayaw na. Himbag tayong palagip yaw. Dandanin samot maluuman na kita bunga ti sabata yaw. Ay, mga lakan tuman nga raw, ta isagot ko kan ni Usang. Anya? Apay, talaga ka di akursunada yun ni Usang, tatang? Wen, anak kao. Maragrag sa kanak no makitkitak ni Usang. Ay natatang, lakay kayon makarik na kay paletikas ta. Bay anak ka dilaeng Bruno. Taiso lang matiliw-liwak. Pakaragsakak tiar aramidag. Isa baybay andak kumalaeng anak ko. Anak manen Usang. Antoy saba. Sagot ko ken ka. Ay na, agyaman na, Tata Orlando. Nagadun ti sagsagot mo kanyak. Awanan yaman na Usang. Basta sika. Ala, nakababain paikit din kada kayo, Tata. Mabalin ka day. Adi na kon awagan iti tata. Ta masair matiriknak ano. Awagan nakpaletikas ta. Ha? Anya nga rod ti kayak yu ayawag ko kada kayo. Lolo? Ay, si Kamat, saan mo ta? Orlando ko malatan. Uno, Orlan. Uno, no isaw. Anya? Kat sige ang rod, di oray, pang-or no kayat yu. Usang, balasang ko. Kanayon jay kabsat ko dito'y tersena. Kat pasaray sagutan na ka iti kumkumpurme. Saan? Ha? Uwan na. Nagado at ipadpadawat na kanyak. Kay kayat kumutun taisupay nga abastok. Anya? Ang kurso na adam kadimot ti kabsat ko. Usang. Agayata, lakay pay lang mat. Ha? Jakmut kayat ni Tata Orlando. Ken awan ti planok ang mangayat ken kuana. Maraglag sa kanak lang ken ni Tata Orlando. Ta ado titited na. Ini kanak pay ay ti may sa akaban abaga si Di Kalman. Anya? Asino manan ti pangtidam ditas sa nga bulig adipig abinaklay mo, Manong Orlando. Ay, kitni patpatgak nga Usang, Anita. Apay aya. Ay na, Manong Orlando aya. Ibagbagakon kan ka. Saan ka amang namnama iti ayat ni Usang? Ta saan nakapulos ka no akayat? Iso nga isardeng mo, tiar aramidam. Di nakupain ta marikriknak. Kayat nak ni Usang. Ta nagsami ti isim na tunggal mapanak iti ayan na. Denggem ka di ati bagbagak, Manong Orlando. Iso mismo tinangibagak kanyak at di nakapagan ano. Ay, di mo padaksan ni Usang kanyak nita. Na, Nalabis kan. Nalaing kang agpadakas. Sana nasaya ti kasta. Apay umapal ka. Ta agdan tumanen asawa kaon. Idin tutasi ka ket baak kalata. Umapal ka nita, ha? ha? Usang, adamanen isagot ko asa nga bulig adipig ken 2 kilo amaes. Nasamit da kita, oy. Kasamit ti panagayat ka. Makapalag ka mo, Tata Orlando. Ang agyaman manin iti mais ken dipig ngin padawat mo kanyak, Amok amaawata mo ti kayat asawan ti aramidag. No apay akanayon ka arigalwan. Ha? Jakmut maawatan, Tata. Apay,
Di mo magets nga agayataken ka. Anya? No kasta? Agayat ka kanyak? Tata Orlando? Wen, usang. Nabayagan nga ay ayaten ka. Gam italaan ay kanak iti tured amang ipudno iti dayta. Ket sapay kumata aklunan nak. Alla tata, pasensyakan ang awan tiriknakken ka. Awan ti panagayat ko ken ka. Kasla tatang laeng ti pangibilbilangak ken ka. Apay ngay usang. Ket adon tinsagsagot ko ken ka. Imbes nga ilakok dagiti bunga ti mulak. Insagot ko langan ken ka. Kimot tong payan dinwang ka. Ken uray dagiti kalding ka. Ta maliwliwayak ida nga ipastor. Ta dito'y latan istor mo ti ayan ka. Ita, kastalaan ti ibagam. Apay ngay. Pasensyakan, Tata Orlando. Ngem saan ka apatulan? Ken ura iti dayta kinalakay mon. Awan ti mangayat ken kan. Ay, nagsakit matayin ti panagsasaom usang. Pangaasim ka niya. Aklonen nakuman. Sorry talaga, Tata Orlando. Ken maysa, addan boyfriend ko. Ngem adda ija abroad. Ket agawi din iti mabiit dito Pilipinas. Anya, apay ngay ati mo imbagbaga nga nagaya manubiyaw. Di mo mangamin din magtata. Nabayagan da ija a boyfriend ko. LDR kami ngamin. Isuasaan nyo ang makitkita. Anya, apay nga raw nga inawat mo amin nga itid ko kin ka no awan gayang panagayat mo kanya. Ha? Dapat di mo inawat dagi ja regalok na awan riknam kanya. Tapno sana ka nang namnama iti awan. Agasam nga tamano abulig ti sabang ay nawawat mo. Sanga ka ba nabagas? Kan mano akilo ang mais. Dapay taong kamates, lubias, kan dangla pagdigos mo no madmaditirik nam. Siyak pa ti para bagkat ka nagiti lakom. Tunggalagis tambayak dito isturmbaw. Nika, si kamot tinagdisnudo ang mga ramid kadagi jay tata. Saan kamot ngayong babaon? Uray pa ay. Basta nagsakay ti aramidem usang. Ano kaya't yu tata kastulaangan? Ninanang kulaangan ti Armanyo. Tagbirbirok da dya iti boyfriend na. Ay, saanan? Awanan, panagtalag ko ka na kayaw, babae. Tatang, di yung mabaling nga ipilit ti bagiyo ka ni usang. No, talaga di na kayo kaya. Nagsakit ti pusaw, Bruno, anak kaw. Kan may siya, nabayag gaya man nga Danubyo na ija abroad. Di na imbaga adagaws. Tapno sana nailawan na gadyan regalok ken kwa na. Nala, bayan yung nagajay. Inregalo yung arudan. Di yun isidir nagitin into diyaw. Ta saan namot adinawat nagijay kada kayaw. O na, ngam kasta ulay nga isem na tunggal regalwak. Plastic kit di Traidor a babae. Ala, gusto. Awatan yung tigasat yung ni Osang, tatang. Kumusta ni tatang yo, Bruno? Saan na rin primor nga ro, tante? Aggurigor matan. Ingurigor na ti panakapaay na. Na? Ay, una yun ti amayaw. Inkay man kid di andi nga yan, tante. Amang ano stress nan ti daduma, isong agsakitan. Sige. Tamapanak man nga road iti ayan na. Kumustan tirik na, Manong? Mayatay. Nakatan ti sakit ti ulaw. Ti sakit, ti barukong mungay na ikatay. Ay, kasi na agad makaangasak mutan iti nalukay. Inaklon ko ngaminan ti gasat ko ni Usang. Rumbeng laeng nga aklunem tasi kamo lati marigatan, Manong. No, saksakitim lata ti panakapaay mo. Wani nga raw. Isa pinilit kaon ngay naklon ti amin.
Nalaala, sana bale. Tabay at ti panaglabas ti al-al daw. Makailiw-liwag kanton. Agsublinton iti sigod ti amin. Sumapul kanto man iti sa bali nga armama. Daytay kataubam ngamin nati sa pulam. Sana dagitay adayo nga ubeng ngumsika. Ay sanad, manjakon ading kao. Mabuti nga kao na masakitan. Iso asanan, aglaklakayak lang nabalaw. Apo, manong, imadaw dagiti kaldig mo. Ay, wala ta, nagagit-damot ngamin nga aganak. Apaw, naglako kan saman edi kalmanan. Ay, wala, tadyak mo't kabailan nga pastor no aduda. Iso kay lakok Kanure nagitinuang kan bakak, aglako akmanan no bigat. Aya! Ay na, madunti kwarta mamanong. Nakagatang ka pa yun itilugan mo. Ay, sikenhan laalugan day jay. Oh, na nga. At least, ada. Wan matket di katas ng dingwan dagi jay. Uwin nga road, agasuman. Manipod na pa ay kakunayat. Bigla mo nga maduti tarakan mo na. Wala, time pa may sakaw ti atensyon ko iti dingwan ka. Iso nga imaduda adagaos. Mayat gayam ti mapaay Umadaw ti dingwain. Wanan plano nga agaram iti sa balay manaw. Bye-bye, amon day ta aram-aram. Awanay, lakaya kaon. Rag-rag sakiklatan tagtarakan iti dingwain. Ta pagkwartaan pa day ta. Ya, sadaya. Impamaysak nga rod atensyon ko kadagiti dingwan ko ket isudan tayan tiragsak ko. Halakastan, tigayem mo, Orlando. Alagagayam, ditaan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Kabsat Orlando, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos ti Agnina, ititunggal maysa. Kapadasa ni Kabsat Dalia sa napudno na gantin tay patangatang drama itangam sakbay na. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kayan makablaawa man pa ni Wilfredo Dinong dita Hawaii, Rizalino Moster, ni Flory Castañeda ken ni Belinda Ramos. Kastiman ti kuna ni Kabsat Dalia. Dear manang biyanang, siyak tay tao ang nagpaidagal iti napalabas. Nuapay akasta ti kunak adda ngamin ex ko idi. Umuna nga ayat ko, ngam nagbawing iti sabali. Jak pulos nalipatan day ta nga uray adda nasawa. Nang runa kat mismo pa'y akasinsin ko tinagtinagan na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Dalya bakit? Umadanin ti parangipas ngay mo iti maikadwa nga anak ta. Wan nga rod Marigat anak manan nga ag-anak. Nagrigat mat ngamin ti ag-anak. Si ka ngamin, putot ka nga putot. Ay na, di ka kadyag reklamon bakit? Ta nagayatan ta adwa na ita. Kan mayat ket ti ta adda kadwa ti inauna nga anak ta. Wan angam talo lang titawan na. Naadingan nga dagusan. Husto lang, tatalo atawan aba ti tawan ti anak, bakit? Adan to pa'y may sa atawan ket mayadlat ta. Kan may sa, kanayunan ngamin ti magna-magna, nang runa itagsapa, tapno ma-exercise ka, ket nalakakan to ama ka anak. Masadutak nga rod. Nagdagsan titian ko. Si kaman mati makargaan iti ubing titian na no hangka nga mabanog. Sapay nalukmag sa manan datoy si Kuko. Nagdagsan nga perme. Ala bakit talaga kasta? Naimbag tula no makaanak kan, tauray syakton ti mangubba ka na yun iti anak ta. Huston ti duwa nga anak ta aroy. Hantan nga nayunan. Ay ket, dependin to. Bakit? Basta huston. Si katag si Kugno kayat mo. Mabit lang dalya. Adda tao di store. Adda gumatang. Si kamot gayam na tayo ipagteri. Kaano kasi bang pag? Idi kalman, bayaw Roy.
Narabyan kami asing mangpet. Aya, naimbag man ta nakabakasyon kagayam. Ay na, pimanaw kami na di pag-abangan mi di syudad. Tarin maanan da nga mi, di nagabangan mi. Kani, awan mo nalaka ang masapulan na pag-abangan. Iswa, nagawid kami lang na Ay kayo na. Sapay nagnina ti abang ijay. Awin nga rod. Natumpungan mi lang day nga apartment. Nalaka ti abang ijay. Hanggang, i-renovate damot kanu nga min. Kato na. Nilakay mo nga. Inkuyog mo ang nagawid. Uwan bayaw. Nagikatan iti trabaho na. Takanayon mo't madilit ti sweldo na. Iso nga, naglako-lako kami latan iti kumpurme dito yung lugar tayo. Ora. Adumatan ti populasyon dito lugar tayo. Iso mayat ag business dito yun. Sino nga Tere? Kat ni Terry di kasinsin mo. Ay, di mang aagaw nga kasinsin ko. Aday ta ka manin. Napalabasan day ta. Lagi pong pailaan. Itanam mo ka din kan lipat yan yaman na saan nyo nagkinaawatan nga kasinsin. Ang ko nga malipatan day jay. Mang aagaw day jay nga kasinsin. Traidor. Gusto ko nakmat. At dan bukod yung pamilya kan Terry. Iso lipatan mo tinapalabas. Kumusta? Insandalya? Katkastoy mayat lata. Si kaapay nga nagawit kayo. Nagnaid kami dito yung lugar tayo, insan. Ane? Masikog kamot gaya minsan. Katwa na. Oh, naimbag man. Siyakat awan pa'y anak mi kan ni Saturnino. Ni, apay ngay. Ay, jak man na mo. Awan mo, mabukol mi. Ay, karma siguro day ta kanya mo na Tere. Ha? Siyakat may kaduwa dato nga anak menton. Talagang agpay-pay so jay bagbagada nga karma niya. Insan? Gunggo nama, tamang agaw ka nga min iti boyfriend. Ah? Ay, ala! Saan mo da, insan? Anya nga haan. Aglibak ka pa'y lang ngamin. Makarkarma ka lang arudan, nga maglibak ka pa'y lang. Agbabawi kakit di nagbaso lang kanyak. Barang may kadata nga karma kanyam. Dusam datan, Tere. Opay mo takas dyan ni Insan Dalia, Uncle, Auntie. Nagsakit pa nagsasauna kanya. Apay, anya man ang timbagbaganakan kaaya kaanakan. Inagaw ko kano nila kay ko kankwana, Inbagbagana, traidorak. Isu kano nga awan anak mi kanila kay ko. Tanakarmaak kano. Ay, anyan na dyan anak may. Mala, pagpasinsyam latan kaanakan. Amom ba, tikas dyan nga ugalinan. Wag, Tere. Di mo latan ikan kanaw ti anyaman nga ibagbaganakan ka. Bayap tabagbagaan mintaw kanakan. Pasensya kayon, Auntie, Uncle. Nakayumot lang amin ti amo kapag patulungan. Malaksid kinila kay ko. Tada kayo ti adakarbangan na amang bagbagakan ko na. Taanak yukat karon. Awan mo't ngamin ti kinapudno ti bagbagana. Nga inagaw ko nila kay ko kankwana. Ta nag-breakdown. Idi inaramnak nila kay ko. Mala, bayam ta bagbagaan mintaw ni Dalia. Dalia, tinapalabas ket napalabasin. Sana na masapol nga ingka ung-ungkatan nga isidir-sidir. Wan mo't nga men, Dalia. Makapasakit na iti ibagbagam iti kasinsin mo. Ibagbagam nga aga-agaw iti nubiyaw. Katagpay sumat ngamin nga ag-aagaw. First love ko pa'y matngaro jay nagaw na. Kula naman asana po na ita. Inarim ka na o nilakay na ide. Ay na, amo na nga da kami ide kinilakay na, inaklon na pa'y laang. Iso nga, mang aagaw lata at awag idta. Ay, basta sarde nga maun asidir-sidirain. Kaya't mau nga idarom na ka. Ha? Way, Dalia. Mabalin na ka nga idaraw, mitikas ka nga aramidam. Isungagtanang ka, anak ko. Liklikam, tagsao iti saan anasaya at no di mo kayat ti may daraw. Mamulta ka no kaskasanaw. Nangag mo amin ngayon bagbaga natatang kan nanang, bakit?
Una, apay tulong nga kaya tapnohan ko nga mangag. Di mo sidsidiran di insan mo Naringgat ti mamulta, sayang ti kwarta. Uwan, ay na, saan ka ulit nga ibagbagamat dayta? Anay ko, agsikal matintitihan ko, Roy. Ha? Ay kat, aganak ka siguro Ala, mapantan iti ospital bakit? Darasam nga ruda, mangayap ka niti pagluganan ta nga mapan iti ospital. Lalaki ti impas ngayon mo bakit? Nagwapo nga ubing. Ay, babae kan lalaki dagiti anak tan, Roy. Adda man ano mapal ano kaskas ano. Ha? O sino? Kat asino pa ako ma? Di mang aagaw ang akasinsin ko. Dalya, kaan anak mo. Di mo stressan ti bagim amang laglagip iti napalabas. Kat mga agaw mat nga talaga dayjay. Ay, kastamat nga talaga ti maibagay nga nagan na mang aagaw. At papigsa ka kid tapno makarwar kayo ni ti anak ta dito ospital bakit? Auntie, iso daytan tay anak ni Insan Dalia? Wag, teray. Ay, painit ko man tana sa papay. Ay, kitag man, auntie? Uy, no, nag-cute mo tin nga ubing. Babae ka di, wano lalaki, auntie? Lalaki, kanakan. Uy, no. Makapaapal mo day dyan kasinsin ko, auntie. Duwan ti anak da, idinto ta siya. Awan pa'y laang. Ay, Kurt, hagawan yung amin kaanakan. Adyat ko kway nyo ngay. Mapanon titawain. Ay, awam mo nga rud, ante. Ay, di kam samo madaanan ni ti anak. Ay, di kay mapukawan ni tinamnama ka na ka. Dumteng tulat ta dayta. Saan nagpapada, ti maadaan iti anak. Da masapa, da maladaw. Sapay kong mga rud naladaw laeng anti. Maparaburan kamin tumot laeng kuma iti anak. Kakas ka ni Insan Dalia. Di na kan sitsidiran din sa mga dalya bakit? San mo dun sa tornilo lakay? Ang adalate agpasagid no ka. Ang baybay ako. Oo na, di mo ni kaskasaw. Basta pakitamlat tayo ti nasayaat. Win tano dibdib ti ibagbaga na ay syakmut lang ti marigatan lakay. Ay, kaanon tumot nga ta maadaan tayo ti anak. Duwan ti anak dangam data, awang pa'y uray may sa. Ala, saan ta mapukawan iti namnama bakit? Patyag, ngagsikog kan tumutlag. Ay, sapay la kumalakay. Roy, lakay, nakatanggad akon. Kan manumatan tibulan ni baby. Mabalinmanan. Ha? Mabalin man ang ti? Mabalinmanan ang adingan. Anya? Ni, kunak man no kunam ahuston ti duwa nga anak ta. Aan gaya man, I change my mind, Roy. Anya? Hanga bale, takasla hanak matunayan nga marigatan nga ag-anak. Hanak unay narigatan ije mga kadwang anak ta. Baka nalaklakan tumanan no maikatlo. Sigurado ka? Uwan nga rod. Di oray kasla, agdan ti anak ta kat ayos lang. Mayat kay diatap no karong nga umapalda. O sino? Kat asino pa ako ma? Dadya nga tere isudang ag-asawa. Matay da iti apal ano kasalaw. Anya? Ay, adamat gayam sa bali a pinsar mo bakit? Madi ati kasta. Aganak ka iti ado, tadala kayat mo paapalan. Ay, madi bakit? Ay, anya kayo matan? Amin madlakit din nga aramidak. Wrong, mistake, awang pa'y korek. Anya matanan? Lukasta, masikog ka manan, Insan? Uwan Ay, kastoy nga mino nasaya ati pa nagpusposo. Maparaburan iti ado nga anak. Ngam no jeda dumay ta nga naalas da aramid na. Dagitay traidor nga tataw. Awan marigatan da nga maparaburan iti bendisyon. Ene, awan imbagbagak nga naganti tao Hanak manan nga ipulong kadanan ang kantatang ko. Ibaga manan nga sinsidiran ka. Ay, awan imbagbagak nga naganti re.
Ako ha, insan. Sa nga pulo ti plano mi nga agbalin nga anak nila kay ko. Iso nga may katlon dati si Kuko. No maipas nga ako daytoy, ada pa iti sibin nga si Kuko. Ala, nalaka ka makarkargaan anya, insan. Katwa na! One click ati pa nagsik si Kuko. Ay na, imbag man. Makapaapal ka talaga. Sana all, insan. Nagmayat nga kita ang jarupa na nga umapapalakay. Kasla nga kakaasi nga pirme. Apay aya, apagaayat mo apapaapalan di kasinsin mo, Dalya. Wintaw re kastala ang tiwagas ko nga mang balas kanya na. Grabe mat nga menting kastada kanyak edi. Siguro iti istorya. Nagsina kayo kano idin ka ni Saturnino, sakbay nga inaram na ni Terry. Kung ko nadala ang mata, depensa da mata, ngamhang ka di. Ala, di mo lagi pang tinapalabas. Tano kasta akanayon, kasla nilatan sa Saturnino ti ayatam, no sana mapukaw ti sakit tinakam mo kanakwada. Anya mat data nga ibagbaga mat, Roy. Katagpay sumat, at daaklang arudan nga asawam. Ngam di mo pala malipatan tinapalabas. Isa baybayamidan. Tikat di pamilyam ti pangibukbuk kami ti atensyon mo. Sana tinapalabas mo. Roy, lakay. Duwan ti tawon dya inaudi nga anak ta. Adi nga ang tamanan. Anya? Huston sam ti upat nga anak ta, bakit? Ang mga numarigatan ta amang paadal kadakwada amin no adura. Ay, basta na yun anta. Di uray sa nga pulo ti anak ta kat ayos lang. Tingarod agbali na masakbayan dati pampanunutak bakit? Naimbag no may paayantay da amin itinapintas ang masakbayan. Uwan, basta agtrabaho ka nga kanayon. Ag-overtime ka no kailangan. Dalya, Basta kayat ko pati agsikog. Ado nga anak ti kayat ko. kaya't munsamot la apa-apalan di kasinsin mo. Isuakas ta ti ibagbagam. Haan mata. Basta kayat ko nga ti ado nga anak. Ag-anak tayo ti ado. No kasta, mangampon kayaw, niti ibilang yung nga anak yaw, kaanakan. Unang kan, tani, mapanon titawan. Ang gumawa mo la anak min, kan nidakay. Ay katuan da kayaw ti makaambaw ti ray. Mayat matket day, tapno adamat ten agbalen nga anak yaw. Uwan nga rod, uncle. Kailiw kung ti maadaan iti anak. Naimbag ni Insan Dalia, tagsasaron no, dagiti anak na. Madanaganak nga raw, di matagsardegan nga aganak di kasinsin maw. Pagsasarunuan damot ten dagiti anak da. Makapaapal nga rod, uncle. Wala nga, saan damot tabak nang. Naimbag no mapagadaldan to amin dagijay. Nagagatmot ni Bayaw Roy. Malaksid ano, istambay kun sa dot tay so, uncle. Wan mat kadi Day tama iti pagyamyamanak, ta nakatumpong ni insan mo iti nagagat nga asawa. Ne, agitulod ka manen, iti estudyante, Insan Dalia. Uwan man insan. Nag-ado da nga itulod ko niya. Un nga rod. Pito amin ang nga anak yo. Dinto tada kami, may sala ti anak mi. Di ampun me ko na ma. Anak yu ayang mat da dya katampun nyo lang mat. Kwa. Agraraman kamat nga ag-anak mat. Pito dagiti anak min. Anda pa'y talo nga isikog konto. Ay, no kasta. Talaga asa nga pulaw, ti kayat yung anak, Insan. Wana. Adan to ti engineer, doktor, nurse, maestro kan maestra. Adan to attorney, kan pulis, kan adan to siguro negosyante. Ay, mayat to ti biyag mi nga ag-asawa ta. Ado ti anak mi nga mangtulong kanya mi. Ay, mayat Insan. Talaga mayat Ado nga ron ti umapapal kanyak, ta ado kano ti anak ko. Nasa
Sayata da kandalya. Ay na, jaya sa awam. Na disgrasya tilugan. Ngayon maneho na. Anya, Kaya po. ayan ni Roy ngay. Ay. Kamusta, isuna? Intaray na ka daw ni Diya ospital. Isukan nula ang tinadisgrasya. Tawang karga tilugan. Ngayon maneho na. Ay di na disgrasya. Anya! Apay ngay nga kastamatan tinagtungtong pala, Roy. Baldado ka matan. Huwag nga ron. Awanan. Diyan akong makatrabaho. Bakit? Kasano kami ngayon kadagiti anak ta? Sapay pito da. Pasensyakan. Diyak ninamnaman na ito ang mapasamak. Diyak nagayatan. Isa pasensyakan. Bakit? Ayan na kita anak ta. Bakit? Ay, adadaman na niya kasaran, ha? Mawag nga ro diya kumare. Aglalaban da ka naman ng ejay. Nabarbatak da ka nung amin. Anya, ayuna yan na kita anak ta. Ay, problema matagay diya nga anak ta. Agkakabsat da nga maglalaban da basta mabartak da. Bakit? At diya matburidak nga anak ta, masikugan. Anya, 16 latitawan na masikugad. Wan nga ro da. Tinulad na, nagijay babay nga kakabsat na nga nagsasapangan nagsikog. Oh, sakit ti ulo mat na kita nga anak ta. Pasensyakan bakit? No, sa anak ko nagbali na balda daw. Nalabit. Naipaayakin na itinapintas sa masakbayan. Ay, anya nga rod ngay, talaga nga kasta. Nag-adu damat ngamin. No amok ko mga kasto ti pagbanagam. Uray may sawan no duwa ko malaang da anak ta. Iso nga adamat basol ko lakay. Sandalya, may kayong tunumalum tagblood di anak mi. Ah, ne, apay nga ag-blow out insan. Nakagraduar nga minon iti kuleyo, kas inhinyero insan. Aya, ay, imbag kayo pay. Nakapaadal kayo iti anak yo. Uray may sadya ampun yo ngam nakalpas iti panagadal na. Ngamda kami. Apay nga ngagsangit ka insan. Kasano, pasigmat nga walwal na gaya anak me. Nasursuro dati nagbisyo. Kat nangiti matbabay nga anak me, nasa padangan na kaya sa asawa. Ay, kas jemat nga men tinagbanagan dya asawa. Iso nga nabaybayan mi nagiti anak me. Balaan na, sana bali insan. Kaadudang anak yun. Da kami ngay, may salangaruden, ampun pay. Ngawan ang pasigmat nga sakit ti ulo ti itadda. May stress sa kanya da, insan. Aywan, sorry ha, kasinsin. Ha? Apa insan? Anyat ikit daw mi ti sorry. Sorry, tapi nagsasawang kay tagkakasakit idi. Kunak nga si kati paapalak idi. Ngams, ay na, syakmat gayam ti umapapal kanyam itatan. Sorry nga talaga, insan. Ala, bye amon dayjay kasinsin. Awan kanyak dayjay yun. Awan, uray may isa kadagiti anak ko tinakalpas iti panagadalda, tanasapada na ibarkada. Banag apakay si stress ak ita, tasakit ti ulo ti papaida. Ngam ikarkararag kulat na asapay lakuma, tama kami ristan tumatlaang katagbalbaliw dan. Katimot kasinsin ko, mayatan ti biyagda iti asawa na. Napintas kandakkelan ti balayda. Tadjay ampunda nga inhinyero ti nangaramid. Alakastan, ti gayam mo, Dalia. Alaga gayam di tamanan tinagpatinggaan day takapadasan ti may sagayam di ti drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagnina iti tunggal maysa. Hello
everyone, at timanan tigayamyo Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kento original nga akin drama, iti biyag ti tao. Amang kabkablao kada kayo, itinaragsak nga oras, kanal daw, iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat siling, saan napod no nagantintay patangatangay drama ita. Ngam sakbay na makablaaw mampay ni Roselia, Jasmine Rivera, ni Oliver Gutierrez dita San Quintin, Pangasinan, kay ni Cathy Dubai, dita Dubai. Kastiman ti ko na ni kabsat siling. Dear manang biyanang, nabayaga ka nagtrabaho ija abroad. Kaya't gaputa bumakita kon, ingkadang ko tagawid, takayat kon taginana. Awan anak mi iti asawak, iso adagiti kakaanakak ti tultulunga, kan pangpangtadak iti biro ko. Aging ga nagawidak, iso dalat tatim pangpangrunak, asinupsuportaran. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Cardo. Agawid akon iti mabiait. Di akon agsubli dito'y abroad. Ay, nasaya at aslay. Kano nga ro, ti flight mo, tapno mabagak tayo mangsukon kang tayo di airport. Ay, adan natulag ko amang sukon kanyak, lakay. Saan mo na problema, inday ta? Ha? Kastaya. Sino nga eh? Taylugan, ti kaanakak. Tiyay barbaraw nga van na. Ay, kahit nasaya at nga ro da. Supay ti pagarkilam. Ta gasolina ka siguro ti bayadam ken kuana, ta kaanakam mo eh. Depende. Ano niya ti ibaga, di kaanakak, Cardo. Sige, tanay, madama ti panagimpake. Kita dagito yung impake kaya hawid ko, ane. Nagadunay. Kahit maawit mo nga raw, dagita. Ay, naisila ang lakay. Sige. Babayan, lakay, wan. Bye, siling bakal. Uncle Cardo! Uncle! Day! Apay! Paparan niya, umarsaw. Di kayo tayo magganang nakasukat, Uncle. Hintay na. Di kayo sumuro tamang sukon ka ni Auntie Seleng, di airport. Itan aya. Kunak ano inton parbangon pailaeng. Itan, Uncle. Ta-traffic no bigatay. Sa diyo imbaga adagos kanyak. Jakpay nakadigaos. Jakpay na ipastor na kita'y panawak adingwen kaw. Ay sus, sa payag dardaras kami, Uncle. Agbati kayo na. Da kami latan, timang sukon ka ni Auntie. Mapanti orasan. Orayan dakbiitin 30 minutos la siguraw. Ay, awanan na. Naladawan, Uncle. Agbati kayo, da kami latan, timang sukon ka ni Auntie. Aniya. Ay na, kakaanak ka na ya. Kumusta kayo? Taya, kahiliw kayo. Oray da kami, Auntie. Mailiw kami matan ka na kayo. Ay, Ante, tay pasalubong ko ngay. Ayanan ngay. ayun! Ay, danag mo na ya, Betty. Adda dito'y bag ko. Duwa nga rilo dya ko na ka, ante. Sagay sa kami kanila kaya ko niya. Uwan, adda nga road. Ay, siya nga, Auntie. Adamat rilaw. Ayun na. Sasagay sa kayo amin, akakaanakak. Ay, agyaman na ka, Auntie. Nala. Hintay pa yung arugmangan. Tanay, mabisinak una yun. Di kampay nangan. Anya? Ay, sige garod. Inta yun. Hangam, di yun sa kadwa ni Uncle yo. Agpatay-patay to, ba't nga grob-robot di asawa yung Auntie? Imbati min nakabaybayag. Anya? Ala, sana ba alin? Intayo nga rod manganan, kakanakan. Ay, Auntie. Arkila ang tilugan ko tapno adamot pang maintenance tilugan. Ay, kauna. May mas tisabaw. Mano aya, ti arkilana, kaanakan? Uray, 15,000, mapaliran, Auntie. Anya? Nagninamutay. Kamano mo lang nga oras ti biyahe, manipod o dyan lugar tayo. Ay, nangimminat ni gasolina, Auntie. Kan narigat yag maneho. Already kan mang tadi ti pang gasolina. Basta bayadam ti arkilana 15,000. Malangarod. Uwinin, Marsaw.
Ayuan gayam, ante. Umadanin ka kasangay jay apo kong kanyak. Inton umay nga lawasan. Ay, kastaya? Ay na, nagbit talaga titawan. Kaano la jay pa nag-birthday na hindi na panatawan. Nagkasangay man kaya man. Win nga ron, ante. Anyat regalo nga jay apo kom. Anyat kayat na aya. Ay, no siyak lang nga may sakat may mayat ya kwarta nga iton mo, ante. Tapag gatang ko iti diaper kan gatas na. Ha? Ay, wala. Mabalin lata ka, anakan. Wala, dumsag kayo pa yan, tay. Dumagas kayo nga umuna di balay. Sakay to itulod iti balay yo. Nagluto ni Bakit iti karnet kaldeng. Ramanan nyo ati luto na. Ha? Ay na, kayat ko na itakan. Mabit lang, tatulungan kayo ang mga ibabaka na iti bagahiyaw, antay. Ay na, nagsaya tayo, tadakan siling bakay. Imbati dakmoy, nagiti kakanakam, iso ajak nakasurot anang subukon ken ka. Agpatay-patay ka kanumo nga may nga grubrubwat kardo. Ay apo, ang malala, okay lang. Uray tadamot nagiti kakaanak kakanang sukon kanya. Ay, ayan nagitay bagahim ngay bakay. Ay, awanen, intig kun ka nagiti kakaanak kak. Puro pasalubong ko kadakwada nga minti karga ti bagahe. Andya. Ken inted ko meten ultimo ti nagkargaan da ta kukwadan. Andya. Apay, ti kakadimadanagan. Tadala tamo pasalubong ko ken kalakay. Kalugong ken pangbanglaw. Tagpilpilyan dan samot da ito yan bakit? Ay kaagan anus ka mayatlat ta da ita. Ta imported. Ti kakidi agyaman. Tadala tamo para kanya. Nadamag ko nagawit kan silang isungay maya. Ay, nay, da kayo magayam, antigurya. Ay, sumrek kayo, Mabalin nga isarap to idwa sa rukod ka. Tamang ano pidutan na dito. Sapay nagngina to sa rukod ka. Ibati yung latta dito irwaren. Sana mapukaw dayta. Di dapagan ano dayta, ante. Sigurado ka. Ay, numapukaw dayta sukatam. Ay na, makabanog matimag na. Malalala, tugaw kayo nante. Tapno makainan na kayo. Nagapgapuan nyo aya. Ay ka, TJ Balay Umay kumaalaan tayo pasarabok Ay, sus. Sapay na ibusan, dagiti insangput ko apasarabo, antay. Ay, pinagbibingayan ng dagiti apo ko yaw. Sana balay, basta da kwarta. Paggatan ko ita sukar, kape, kan gatas ko. Sige. Mabit lang nga rin. Tinak mangala, ijay wallet ko, antay. Ay, sileng. Diyak kaya't tili magasot awan no sa nga ribulaan. Diyay nasursurok, di kayat ko. Umdasan ti 1.5, antay. Di ka pala na yun na 2,000 mat. Sige nga rin, antay. Mabit lang. Ay, di ka maumamang tutulog kanyak wan. Tano matayak to. Si kanto timang tawid ija house and lot ko. Adrapay baul nga idultulin ko ijay. Pasig nga alahas ti kargana. Balitok nga alahas. Agpaiso ante. Pakadamdama. Hangayam nga siyak ti pangipatawidan nyo kadagijay. Sika nga raw. Ta sika lang ti ka anak ka nasingpot kanyak. Amin nagiti kakasinsin mo. Nagiimot na. Iswasi ka, ti paborito kakana ka. Naimbag nga oras yung angkal. Ada ni auntie sinain? Ay, ada, Gemma. Apay ka, day. Nadala ko maibagak angkal. Importante. Mala, sumrag ka. Danunin mo niya ante medjay kusina. Madamate panagluto na. Agyaman na kangkal.
Like, apay do'y ta kwarta silang. Itid ko kun ni Gemma ka anak ka. Ta paggatang na itigatas ti anak na. Kinawan ka no pagasda lakay. Awan samot na ba ti akwartamon bakay? Uray maibus ti kwartak Basta para kadagiti patpat gag akakaanakak. Ay kat mangibati ka mo titi para kadataa. Awan samot gastusan tan. Ipadawat mo samot amin akwartamaon. Oray kumano ipautang mo. Saan mo ito ipadawat mo may? Hey, apay aya akasta ka, Kardo. Nag-imot ka. Made, ti agim-imot. Awan karga jeretan. Danumlat karganan. Ay, ko'y dependa pa ilaang No, awan karga na, ta sayang ti kuryente. Di ka pa'y gumatang iti para kadatamay. Nagitilatan kakaanakam di pampanunutan. Ay, sus, masapul nagbalin ka is, Kardo. Amumait nga awan anak ta. Sinun to kumanga iti mga iwan kanyata? No, kumapsutan. No, saan adagiti kakaanakan ta? Nasaya atak mo kadagiti kakaanakak. Ang saan kumakasta Nalabas mo iti araramidam. Ay, basta kasto'y tiwagas ko lakay. Tapno saan dakto abaybayan dagiti kakaanaka. No nasimpet ka kadakwada. Saan da kanto abaybayan no kumapsut kan? At least, uray awan anak ta. At dadapay apagkamangan ta. Masiguradong nga raw nga aywanan da kantawan no saan. Ay, siyempre mabalinayamot asaan. Kay kayat dagiti kakaanaka, Kardo. Kasla siya, tipudno ngay nada. Ante, kayat yu tiyag, bitch. Ay, wala kaanakan. Kaano aya? Ura itan ano kayat yaw? Baka lang langoy kami ngamin, karag iti apu ko yaw, iti swimming pool kan beach, ante. Sa beach resort, ti paparantayaw. Ay, sige, mapantayo. Ang magayam ni Uncle yaw ta napan nagkarpintero. Ura saan nga umay ni angkulun. Datay latan karag iti kakabsat ko, karag iti pamilyada. Sige nga ron, tay sa ganak ti balonek abado. Aggasolina tayo pa yan, tay. Ikanda kiti 2,000 paggasolina. Ala nang tay, tanay, agur-uray ti gasolin pa, huy. Mabitlaan. Adoy. O anya nga, nag-enjoy kayo matlang, ubing. Okay nga, Rod. Agawid tayon. Inton maminsan manan. Da kayo nga, ante. Nag-enjoy kayo matlang. Betty. Ay, nabanogak pa ikid di naglanglangoy. Manang Betty, daytuyan ti mabayadan. Ay, itad mo ka ni ante Siliang. Ay, kataan yung data mabayadan, ante. Nay, nasurok mag asing kumilda itoy. Ay, sino ti mang bayad siya? Katuan ante. Da kayo kit dimot. Sino pa ako mga ay kat da kayo matlang tada kwarta na. Anya? Saan yung bagbagamot ngamin? Kasanon, no, sana ka nagitugot iti kwartak o di awanan di pagbayad tayo. Ala, sana bali, ante. Ta, nag-enjoy ka mo. Kano kumapsot kan tao, di da kabaybayan. Wen ante. Puno timbaga ni Manong Marso. Ado kami to nga mang taripato kanyam no nakapsot kanton. Ay, naimbag nga rod. Taadda kayo lata akakaanak ka, kisuan naragsaka. Nauray awan anak me kani Uncle Yo, naragsakak lata. Taadda kayo amang ipatpatag kanyak. Wen ante, sanda kayo nga baybayan. Promise. Papanam silang. Mapana ki Jebang ko. Imawag ni Gemma akaanak kasapulan na kanuti kwarta. Intaray da ije hospital ti anak natag fever kano. Pati ti ornong mo di bangko may ibusan. Nagbanlo kami di abroad day jay. Ngam di mo nasamit maramanan ti bunga ti nagbanlo kam. Di ka man nagpali na kontrabida, Kardo. Baybay anak laeng ka day. Kasapulan dagarod mo titulong.
Ado kayo mat kakabagyan da. Kaslas si kamot lati amuda nga asitkan bakay. Ada medbak nang akakabsat kan kakasinsin mau. Umasideg damot ko makadakwada Sana puro si ka. Siyak nga raw, ti kay kayat da. Ti paborito da nga anti da. Baybay anak ka dila. Kasla anak kong dagijay. Iso baybay anak, iti kayat ko nga ramidan. Ta isagsaga na aklaeng, ti panagbakit ko, Tapno adan to mga sikaso kanyak no bumakita. Anawan yun ni Uncle no kung kontranda kayo, ante. Kontrabida nga ron da jala kay. Masuruna. Itun kwan pinadawa kon. Manupay ay ati kwartayo ijibangkaw. Ado pa'y mo't nasuro ka 200,000 ti kargana. Ni, ado pa'y nga rod ante. Alam, agyan kayo diti balay, tada kami timang taripato kada kayo, no, bumakit kayo una yun. Ado kami, ang mga sikaso kada kayo. Ngam ita, agyan kayo pala diti balay. Mala nga ron ta ibagak ka ni Uncle Yaw nga agbakasyon naklaeng dito'y balayo. Agbakasyon na ibagbagambat sila. Karuba tayo lang da Marso akaanakam, ng bakasyon ti ibagbagam. Kaisumay, apay masapul ay nga adayo a lugar ti pagbakasyonan. Sana mabalid nga bakasyon iti kabaranggayan, kasta. Anya taramidem ijay aya. Imbes asak ti asi kasuam, tasak tagtrab-trabaho. Taureg lutok ang aglabalaan. Ay, awan ti magimulakken ka, Cardo. Tabaka umununa ka pa'y amatay ngam siya. Iswa sorry. Angam, agnaudak pa'y laang ijay balay ti kanakak, amang ipat patig unay kanya. At dyan ni Isileng, Marsaw. Apay, anyat gagarayo kanyante, apaong. Agdawat ako may ti kwartana. Ay, awan niyante, primwar. Ay, kwa, ada na kay baga kanyak nga ada dito'y balayaw. Dumawat akla ko may ti paggatang ko iti agas ko. Awaran kwarta niyante, inibus yun. Namin siya mala, di mawat akong kwana. Pumanaw kayo na pong, awan maalayo kanyante. Kwartayo man ante, gumata nga kiti pyesa di lugan. Ay, ne. Kano inikan ka man, edi kalman, Marsaw. Naibusan Nagnginamot kami ti pyesa ti lugan, kan ado ti repair na. Ay, sa payawanin kwarta ko, tadi mawa mo da bete kan je maidikalman. Apay nga intedyo amin na kwartayo. Dito'y balay ti ayan nyo, ngam tila pangpangtadan nyo ti kwartayo. Ay, pasensya kan kanakan. Emergency ka nung ngamen ti pangaramatan da iti kwarta. Pat yan yung matdagit Rason da lang da jay. Ala, mapan kay nga roda ni balay da, tayo suda matgayam ti pangpangtadan nyo ti kwartayo. Ijay kayo ngagdaid. Anya? Ayaban kayo kumay jay balay, ante, ngam nagipit may. Basit ngamin jay balay may. Ure siya kante. Basit di balay me. Agsubli kayo lang nga ni Uncle. Sige nga ro din. Una, sige nga ro. Tagawid ako kakaanakan. Kay, naibus amay na kwarta mo na di bangkaw silang. Uwan nga ro lakay. Naikimus aminin tadinawat amin dagiti kakaanakan. Ket ita, tanaibusan ti kwartam, di na kan pagan anaw dagita ipatpatag mo unay, akakaanakam. Karto ay. Sa dakalaam-am mo na da kwartam. Ngam no awanan kan, di na kan pagan anaw. Ayan na nga, tayo ko na mataripat punda ka. Adi na ka baybayan. Abugan na ka matay. Uwan nga ro awan. Andiyan, diyak laing pagarupakas dya iti arabitin da kanyak. Dadapay ka sa pulan da kanyak. Kunamlan sino da, nakaamamo kanyak. Agamita tanay busan ti kwarta. Tinakmot pagananon.
Saan ngamin nga amin anasaya at ken ka ket pudno. Ado ti plastay ko no agin ko kuna itan baka. Isa di ka basta mamati latan. Uwan nga rod kunak no isuda ti mangisakit kanyak. Agam saan mo't gayam. Si kalat tagayam nga asawag ti pudnaw amang ipatpatag kanyak lakay. Uwan uray pinanawan na kiti sumagmamanong aldaw saan ka ginura. Adamat basit pasugnod ko hanggang basit laeng. Ta patpatgen kalat nga asawa. Agyabadag lakay. Uray piki abang banglaw kan naging pisakalugong ti pasalubong mo kanyak manipod abroad. Ta inted mo kat nga rod amin ka nagiti kakaanakam kan kakabsat mo nagiti insangpet mapasarabaw ayos lang kanyak dagita. Maaw-awatan kalatta ta asawa kakit nga rod. Ay ayaten ka nga asawa siling. Agyaban ako na Cardo. Ayayatan ka ba't unay? Nagsubliak nga ro diti asawak ket nagsori ak ken kuana. Aklo na ka nagtalek ka kiti husto kadagiti kakaanak ka. Taamin nga da kanyak inted ko kadakwada. Ayat ko lang at dantumat mang taripato kanyak inton ko mapsuta. Nga man yan tadyak pay laki mapkapsut ngam didak meten pagan ano idi naibusen ti kwartak. Ket ita kaasi ti apo napiksa kami pay met iti asawak ket naragsak kami latang agdandan na nga uray awan anak mi. Alakastan, to'y gayam mo, siling. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan day ta pakasaritaan, ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless iti tunggal maysa.